Kao i prethodnih godina, veliki broj ljubitelja crevaca okupio se u gradu na Moravi na tradicionalnoj gurmanskoj manifestaciji Crevarijada. Oko 50 ekipa takmičilo se u tome ko će da pripremi ovaj specijalitet na što ukusniji način, ali i ko će imati najoriginalniji naziv i štand. Na ovakvim događajima najčešća pitanja za roštiljđije su koji je najbolji način pripreme, kao i to kakav je provod na Crevarijadi. Tajna je da se dobro spreme prema što se donesu na žar. To znači da se dobro operu nekoliko puta, da se potope u sirće da izgube miris i da se prokuvaju. Ne da se prekuvaju, nego da se prokuvaju tačno koliko treba. I onda na laganom vatru da se lepo isprža, da se ne preprže. I to je sve, to je cela tajna. Uzeli smo ime Slava Markani po poznatom i slavnom slikaru Slava Markani, zato što su naša crevca unikatna. Po čemu? Zato što su naslikana ovim tehnološkim prehrambenim bojama koje su jestiva. Po tome se razlikujemo od svih ostalih takmičara. Mi nismo Ćupričani, ali smo ovde došli zbog naših prijatelja, drugara. I naše rodbine. Rodbine. A ovde smo sledeće godine će 10 godina. Bukvalno. I uvek smo bili vesela Crevca. Crevca volim, bo Crevca volim da imam ceo život, pa ja sam odavde ne zovu džabe Ćupričani Crevari. Svake godine je sve bolji provod. Čestitam organizatorima na odličnoj organizaciji, pošto smo mi veterani, dugi niz godina se takmičimo. Prošle godine smo osvojili drugo mesto od 47 ekipa, što je veliki uspeh, zato što su i naša crevca stvarno sa tajnim receptom, tajnim začinima i fantastičan je provod. Uživamo. 4 ekipe su zajedno sa nama, znači preko 20 kg crevaca je danas izroštiljeno. Organizacija, sve super, vreme nas je poslužilo samo da nam ne padne neka kiša, ali sve na nivou. I muzika i organizacija, sve pohvala. Ovo mi je možda 5. ili 6. put da učestvujem ovde i treba da se dođe. Pa ovo je prvi put učestvujemo ove godine, volimo crevca i učestvujemo najviše radi druženja, a i da se takmičimo. Bilo je i onih koji su pored crevaca na žaru pripremali i nešto na ražnju. Tele 250 kg žive mere. Kad ste ga postavili, koliko ste ga spremali? U 8 sati jutro se stavljeno. Prvi sloj se skinuo oko 12 sati. Ide u pac, koji je dole, možete snimiti. I evo sad sloj po sloj skida se cijelog dana. Stojan Đorđević, glumac i jedan od 4 članova žirija, kaže da je prvi put u Ćupriji, a da je za Crevarijadu čuo par dana pre dolaska. Za sebe kaže da je veliki gurman i da obožava da jede crevca, pa mu je i veoma drago što je deo ovog događaja i dodaje da je atmosfera bila odlična. Delo je super, meni je drago što ima dosta prostora da se klinci igraju. Evo vidim i folklor, moja ćerkica obožava, ona čim vidi da se negdje igra kolo, odmah trči. Vidim da su ljudi veseli, zadovoljni, većina je i sita, što znači da je dobra klopa, tako da atmosfera je super, to je najbitnije. Iako je zbog olujnog vetra i pljuska otkazan nastup estradnih umetnika Aleksandra Mladenovića i Ljubomira Peručice, vremenski uslovi nikada nisu bili prepreka, a upornost i tradicija je ono što Crevarijadu održava ovoliko godina, rekla je Jelena Petrović, direktorka turističke organizacije Ćuprija. Mi smo zaista prezadovoljni. Zašto? Zato što pored Ćupričana i Crevara najveći broj takmičara je upravo iz Paraćina, Jagodine i okolnih gradova. Suština i naš cilj su ispunjeni da se okupimo na današnji dan i da se malo otakmičimo u tom pripremanju specijaliteta na žaru, odnosno pripremanju crevaca. Naravno, ovde za sve vas, kao i za sve vaše gledaoce i posetioce, su tone i tone naših tradicionalnih specijaliteta na žaru, roštilja, ima dosta tu nekih i neobičnih specijaliteta. Sve ono što naši posetioci vole, kao što možete i sami da vidite, park je prepun ljubitelja dobre hrane, kvalitetne zabave, mnogo ljudi je danas u Ćupriji, tu je dijaspora, tu su nam prijatelji, drugari, kolege, naravno predsjednika opštine Ćuprija koji će uskoro otvoriti ovu manifestaciju, bez čije podrške mi ne bismo danas ni bili svi ovde, brojna udruženja i naravno oni najbitniji takmičari i crevari. Na ovogodišnjoj Crevarijadi bilo je i onih koji su upotpunili ovaj događaj prodajom proizvoda iz domaće radinosti, slatkiša i suvenira, pa su se tako mogli vidjeti štandovi sa pčelinjim proizvodima, mesnim i mlečnim prerađevinama.